O le taunua tu leo Samaii nga le company telefonia le Digicel mo le whaasafua atu o au nanga wha le soifua maloloina e au no ma se tongi i le malu le afio anga i Samalaeulu i le motu tele i Savaii i le astona i talua nei. O le mautal whaafengai nga le whakasa sa wha mautua le nei fesoaswani le ana siakinai le silia le 5 se lau tangata i ngase ese e au fia i foi ma le talavai mo i la tau sa mana o mia. Tau tele na nga o to civil le fale mai le tamai ia masa foto pe ia tele atua wala ma pasi e fengo fena i to civil tamai tamu ta fo mea no fa aulo ma to mo inga le fo i le atua na no ma lo to wanga le mai e wa fel le no tamu so mele mano e ne wa mai ia le to lo to wanga le mai ko poinga hoia kampangia sisite ia wa boi mai wo le ai boi ku per ia le mo ko kala ko mai ia ko ila au so se le ana ba te ngau ia ko a ko le mai ka te ngau ia wa ai ko a e o fo inisio tinama te mama tutua sale mafai ono o ifo il motel fa afengainga na sia lava e fo mai a wale fa so atu o le nei fe so soani taua tele masanga mo fo mai va yo il fale mik e la sunga e de ai o que algo ai cosiri ai fanka pe fango fia mo elo fel wa fa benga fanka ai faia la e o que mpai kawango walo vai pe ko ma ya nela so ya so wa mo dia lo kai ale wa su mai sunga po mai ngai il fale va e ya luwa o lo moeka e pa kai la lava mori kere fongi wow vai boa i lo kabai ai le ai saka be alo fa wa ba wa ave male fu ba ai le aga ya fa ba ku yele ku ga we ga o ko saka fa ba ku yele ku fo ai ko ba lo si fo ai de poco ya o ko ta wale fia ga ai ba ele se garuega fai gofie fai ga car ko garuega fa boi le kua ga que vai le ba los valeola ai vai ser poco ya o ko awale fe ai vale kausi go bai mo le sila fia o le fai nei o tausanga talu o na whaasafua tu le au onanga e le Digicel mana paanga e pei o societe ali imtama i fo mai le tunu ma o le iwa nei o afio anga ua afea le nei polo kalame e au fia i le whae Savaii whae i polu nei ma le motu manono o te tautonu o le whainga paanga le o le Samoa Medical Association ia ai me se de kumeka i fo mai re atanya ia ma kapo kampungi Digicel e fia sa ili mo nu maratwhanga o whapenganga i le need po le mana i le nei tuanga o le tulanga umane e whapenganga sa idea ma suepea langa i le tautonunga o le sao le o le kako pokalame en whainga hapenan fe whafoi mo whamuianga le mo atu kako company e le whawau pea o ngā whatefongi but e le ngate tulanga ngā e mai uma mo whamuianga ngā sosoangi atu whatupenga o isi tuanga au nanga ia pe o le tato medical outreach e wato sisi ratu i nei aso Samalaeulu mai si tumalo le la trata mai o fa penana la tumuale so swangi taua i nei tausanga i tele e whaapea ua silia le te fulu afe le mamalu o le atunu ua maua le nei au nanga ma o lo wha moe toi wha awa wina i le masina o se tema po au kuso manguia le kuane e ngā ruenga tika whafe ngai mo kou ngia wa ngia su i to se kiarki kisa atai lava The Digicel Samoa Medical Outreach Program with its local stakeholders or volunteers, including members from the Samoa Medical Association, visiting Samalaeulu Savaii last Saturday, where 500 people received free medical checks, medication and treatment. Even the bedridden elderly folks were visited by the volunteers at their homes, and it's been a successful ongoing investment by the company to help isolated villages receive the medical care they need. This year marks the 4th anniversary
of the outreach program, which have so far covered 4 villages each in Upolu and Savaii, as well as Manono Island, representing over 10,000 local residents receiving the free medical services. There is basically a steering committee of the Digicel Medical Outreach, in which a lot of the people who are supporting this have met, and we've looked at where the need is. In an area like Samalaeulu, there is no district hospital that's relatively close. So it's necessary for us to bring our volunteer network to be able to provide the people of Samalaeulu and surrounding districts by giving them this high quality medical care. So that's sort of the underlying principles. Where there's a need, clearly the medical outreach has seen a need to actually come here and try and meet that need for basic medical services. With Samalaeulu completed, the outreach program hopes to return to active duty sometime in September or August this year. Nanai tawhinga lawe tinga tu le tufunga, for telefou.